Kodaboro tok sa chiel mamidhiambo machiegni wadhi nyime gi chenro marang'ich welo. Rogers Olomagudha, mung'ere gi nying mar puoch kod paka ka Nairobi Badman, osebedo ka mako dho oganda nono kaluwore gi hera mare ne winy. Olo mosebedo ka wuotho gi winy ariyo kido mar otenga e wiye gi e goke buore Nairobi. Osebedo ka wicho wi oganda ka penjo mathoth oganda jabedo godo. En gimomiyo oluorore gi otenga makamago e chuny boma ma Nairobi. Maisigande. Rogers Olomagudha, manyaka sani odak e genga paya ma Nairobi, wacho ni ne odongo e kaunti ma Nakuru. Komedo ni nyingo lo ne en nying kwargi mane ochake gi mingi, mane ni Nyaugenya. Rogers wacho ni ohero bero aluora kaachiel gi reso winy. Nilipata hizi birds zilikuwa stranded, ile design zilikuwa abandoned, hazina food. So nikakuwa na ile tu heart. Tebu let me try to rescue them. Hapo na hapo nikazipea food, tukakuwa na bond, zikakuwa pets zamani. Rogers mosereso winy ariyo nyaka sani, wacho ni winyo mokwongo ne oreso higni ariyo mokalo, ka winyo mar ariyo ne oreso kinde thuolo mar dweche 5 mokalo. Winy makamago bende omiyo nying. Pet lazima ikuwe na jina. So nikaamua hii kwa Johnson. Ukiangalia hii ndo ya kujidistinguish, hii ni kubwa. Iko 2 years, so nimekana hii longer than this na kuliko hii. So unapata kuzidifferentiate ni rahisi sana. Johnson tulipatana na 2022 ilikuwa hivyo. So nikai adopt iko na 2 years. So nili adopt true, lakini sikuwa anatembea nao. So since January ndo nilitoa. Hii na iko na 5 months, ndo yangu. Inaitwa Jamie. So pia hii nilirescue tau, unajua mimi hushinda tau. So ile design tu ndege inaweza anguka kutoka kwa nest. So unajua hizi zinaishi gifa huko juu. So kuzirudisha itakuwa ngumu. So hapo nikaona kuliko zidae, cha ni save life zao. Osebedo kuwuotho gi winy makamago e chuny boma ma Nairobi. Kochopo midhiambo, Rogers wacho ni otero winy makamago nindo. Kiwa na mimi ziko safe. Sasa unaka Johnson inapenda maua. So place zo ulala ni kwa nest. Si ulala place inaitwa hapo nini Tomboya. So kuna miti hapo within. So zi ulala kwa miti, alafu mimi nalala tu hapo down. So kifika asubuhi zina come down, tunaendelea na safari. Inyalo penjori ni kinde thuolo mowuotho gi winy makamage, winy bende yudo thuolo mar chiemo. Rogers lero kit chiemo ma winy makamagi ohero. Mili yao ni nyama, lakini nimezifunza kukula at least some meals. Zinakula smoky, zinakula any kind of meat, fruits pia, zinakula melon. Kwanza Johnson inapenda melon. Johnson inapenda melon. Inakula fruits. Yani hii ndo imezoea chakula zote variety, lakini hii nyingine ijazoea sana. Katabed ni ohero winy. Rogers lero ni osebedo koyuda chiedh nade makoni kod kocha. Chutho to ne yawa maparo ni wuotho ne gi winy en kit juok. Wuotho gi winy makamago e nyamburko mating'o jowuoth bende medo ni en ting'. Haina anything kudu na uchawi. Nisikia masijui nikipiro nasikia enjajuok kama sema lakini si uchawi. Ni ile tu design kama Adam alikana wanyama. Si ni kitu tu iko kwa life ya binadamu, God mwenyewe ndo alipeana authority. Sometimes nikitravel kuna changamoto mob. Unapata kuna design unaweza enda kuingia kwa gari, watu wakwe na ile uoga. So unapata wengine wanakukubalia kuingia nao. Ama saa zingine huwa nabeba box. So naziseti kwa box, nikifika destination natoa. Kwayo mare makende ne oganda mapacho kae. En mondo sire kako nyalo dhi nyime gi pidho winyogi. Wera ni en odak e genga paya kendo onge tich.